Bia kamal kan Nuer online TV channel ka jan kwa same ban letin bej bej kon lat korodian ban keling tin kon lat korodian entama re wicha kanaser kire wich Nuer ban ti chirolian lat tiang ken tin kon ngod weka mebe ban keling ken yam kan kono niam mi jirama jidit kan Nuer online TV channel no ka jen en go jender jen nyaga nasen ko kien ko de lartiti de kan chamala shu gwasnetin gor kon ken ode ko ten report bana linga ki raja bana linga ta danan shirike to jere wikanasir nyok ba shalinga no shirike to ka wije me kalong shuk ano chalong shuk cha de bugbare nyal ano renyal en chibok nasir shaboko longo chuk ka dobrana chalat keja ene gorjano yen biaje nywa nasen ko kien ko bititi bi ko chup kane diala ko kien okay maniam telekum mede ne ka bom Nuer ti la rajan go yen sha kume sha jatak nakane ne kun yo wato buga tu yo ko on tege yimgene no malet kire magwa me ramanok ya manaka shima na kun de yana nok kama ngayena mono shika right point ken man for the chief of defense minister micharajana and kwar jana kwa dinka government men pinkir mayardit kama shala do George ano bene Nuer bene ga nakama kan tika ne kele ka juba tandu right ken go teleng yene kon tika nasir yen cham jek cha jalat mi jek de kan la de ne de gang na rodi ndo wa jek dor ken but chairman you ne ko ne ya ko yo ko ne me che bu to kana sa ko be we ka ye bore we ke juba madan tin ten ko rudun dal te ka juba either take some where less comfortable place te jekan yo ken ko ne cham gona ka kirma ya di jekan but ne me che ben well ngada jen wo jen the end of you a chang be te di bon South Sudan ba bi ngaje no this time tell me shala defection tell me shala obed defect ke be jen ka bon me ba ben gwada na Nuer tan lara ye reality membro de lat ka gwasan be kirma ya di chaba fake ni jakarwa da kana janka ba ka fake mani yen ine de kon la Nuer mi bi adun chop la to bi adun chop kire kon la dien ka karen yalta bokti kanasir bokane Nuer chicken bong na do dien biya support sha kuma lelena kuma sha lelde kuma jen be bana banak chi kuma ponje kum kirma yadi chi kuma me shi ko na ka 2013 dina parwech ngai kino don ti mal benene but chi mal kirma yadi this planning for something big be ye chop gon na kontingenten tel wi mona me kelo kan mun to gono bi ramil ko claim no jane kwarnat ka beneka ba ka bom kan mun to but dinka government kuma jane kuma kirma yadit kan ne dia la kon la Nuer kon sha cook kan lat commission kan me ajen la yo walad ba ko rami jor ka by the way da kula take sympathy di kanati tin konan haka da feel sad di man haka she man ka ka je ko all his mindset is on money gor na yo tal do dien mitu kuje mi melada jin loydo dare jat man haka Nuer ke de tana loydo I've seen most of you ka social media tell loydian along yene biya janen pale kuma ngayen mu we ladone kum kirma yadi kuma jane yene sha bribe to kwale use to kune ken kan la nak yen don kirma yadi this someone me de yepal mi chen wadi al chega nak mi we liar den we nyoto to gre we ka South Sudan gwene to be yepal kwa guic chigumlad yena mo
aqualara no yes spell mayo e kenyenyo kana SSPDF kwan wer level no kam tien kel kamore wiki juba ken yes spell mayo dakre ma charm te dormo dakre ma char gat ke ken te kana sero ken te ko ulango ken te ko lungshuko ken te ko mayudo ken te ka ko be mo rol Nuer ke liu ka gat ke chi ka gat ka yem bien ter garing ma char sha civilian sha de mo ten biawo wallo yeno civilian da kan ro ke kwi dakre ma char civilian tele both me te ka kore chung ne kana laken but yen you guys are blindfolded ke yo cha cherkun cha ba de yo so this time around re duar Nuer mandan shikmela kona lat doesn't matter chang nek yen ka bia pie ni jetinen man chwal ke no look andana ba look ye so chang le yen ke ti kwen ka bom ka war ko this is if me genete mo la to no gwene no nyod yen bom don nyod yen na and then you ban chang da din you yeta ka da dan din yeta ka but you guys cannot take it anymore cause dunun kelu telam reten yan la lat ke ramatel mengeja ramachi dier meten jen ke yo and by the way yo look at two you can attend yo there's a time book talk but be marble jok so jin che calculate go an orun ngum beto ke be shungana she more be bente kudien because I believe this is what's going to happen in the end of the day you know but me to kan tama re we can answer jeti dial chekayar jeti dial chekayar and ba nasser ba je bom ka balung shu ba je bom ka war chima changder this is a plan even you guys in Juba you guys are not safe you are not safe mala ne kun benanaka ke regime ci dono gwatot karwada ci Nuer karodien bi mandan le rod mo bi lok more bi kana lok mi kana SSPDF to tel mo to ka kamoni changar yal mi jekana kir mayardit ka ba jo ya na ka hali pe go ya mi ko kon ba jo you go and carry it out and let me cheje benang ni you will not survive mene gen ran bang la ngwanga bu ko danen chika chak ba fai ke kwidien but ngada manana tenyam it's not the end ko re ga me ke liu and Nuer to come young they are simply buying you ko bi ane kunnak mo ge tid yo jen la dan de tentel mo dien melet janga kiya so kuma jana bele na tok kayen bo bay lena woj bo chit ko mala yo keni sianga abran ba bene be vendor Nuer ke yende ro yen ka roj mi shodo jinde chi mo de ga na ga blood betet Nuer de ga na ga blood betet I don't think so no me right way yi ngaje no changa liado dera liam be bejalo ai teka ko manaka ne ko ka ti ka lwang chang na tok du shi lep binijin ko ngaje ne to ngwande ku ma ka kir mi yadi de mo ka ne dit ti ci garbo te taking it te gujene o keneto ke ne de take future wo te ka gat te don't but take a future ke jino yer future ga ne ko ken we ne te tele mitwo ka ka win ka nang na da wo te tele tet changaran che ke ko yo ka ya ya ko na gwadda na tiketen just ke power ready ko cha ji joga a tribal leader ngo wonang ne ko cha ju ke yo na me man la rode Nuer wewtin ge tet midit so when du nasara me kana lungu chuki gwada ci yekke toktene ban to ko kien ban ka lingten ka gwasa ben yam ene konen te juba ke gon kun tien teno bi ngaje no tien ka condition do den gori no bi take care either jinwer wew mi cha kok ke jinwer wew ngeda no
be yik break out loose ko ne me che bu chong ka nasar karwade ki witin kokin be chobana kaya chief of defense force dung kiir mayardit dung jane ko ka jangan dial me che lat shaling jeni mi che ken kon anak nasar ken kon majurda ken kon revenge bana ka jego ka juba right now they are doing it cause ngode just feel my way to shop ka jandang ro ngot ka lwag yen ga tadine including petrol minister Potkang kana kamra teram cha kamra kaka. What do you all think? Mungodo wa now wa ka bom ka nasar ka tekare chimi regime kiir ngulele mo is holding people hostage by na kula nakko cha ka bugak ko tegat tlagan wa tegare tijen so na me a beja mat ka yen to yene kon la Nuer kuii kiir mayardit guiene guai la dien o mele dien mo mijak jang cha ngani wala de o be Nuer be connecte la do dien biken ye use lo bia liu another thing need boko war need to na wujur ne ko ken ko biken Nuer biken go boko war so new they go and wo ken chika fail they are failed already tell me to kujimi she kuma it is no longer a government but a failed government ko resource ne ko la tuk la yuron konti la yo tin la yo country ka ban yok lu jokko mo dien tiede ko na lat ko dien tam chwa gwinje mi tuɔɔk nasaro en wo chebe tuɔɔk ya